Wild dal I dir y bel drwad at Bacari. Bacari mynd tu hwnt I Nathan Craig. 10 munud union o'r gêm wedi chwarae. Gyda'n cael ei greisiad at yr ochr. Bell o! Taro trawst! Chwip o ergyd gan Rob Hughes wedi curo Alex Ramsey yn racs. Rob Hughes mor agos I reid yr ymwelwyr ar y blaen. Adam Barton ar fenthyg o Dundee United. Sgorio un gol y tymor hwn yn erbyn Caernarfon yn y fuddugoliaeth o 6-2. Williams o Roberts. Bach o gamddealltwriaeth. Hughes. Roberts oedd yna. Hughes unwaith eto! Rob Hughes! Mi darodd y trawst efo'i droed chwith. Mi sgorish I hefo'n roed ddim iddo fo. Dim gobaith I Alex Ramsey yn y gol. 5 munud ar 20 o'r hanner cyntaf wedi chwarae. Y deiliaid ar y blaen. Rob Hughes I gornel ucharhwyd. Gol gampus gofiadwy gan Rob Hughes. Ond ta cyfle Caernarfon daro nôl. Nathan Craig. Ar y cynnig cyntaf. Mae'n dal y gyfle fan hyn. Danby ar dyrniad y peniad. A Danby ni gwiro hi! I gefn y rwyd y peniad gan Gareth Edwards. A Danby, wel, 2 funud ar ôl I Rob Hughes. Roedd Cei Connah ar y blaen. Craig yn codi'r bêl at yr ochr bella. Bêl y dyrniad allan gan Danby at Gareth Edwards ac yna Danby ni dyrnu hi gefn y rwyd. Oedd yna 3 ar y llinell. Fydden nhw wedi clirio'r bêl. Thomas yn ei chanol I dechneg o'i gael y bêl I fewn ar y foli. Ac yna Gareth Edwards yn manteisio I beniad o ar gwiriad gan Danby. Caernarfon 1, Cei Connah 1. Morris. Y croesiad y peniad gan Horan. Ar arbediad yn rhagorol gan Ramsey. Callum Morris yn ei chodi hi fewn i'r cwrt. Y capten a'r peniad. A mi oedd hi'n mynd I gefn y rwyd yn doedd. Thomas. Mae Gareth Edwards yna. Mae Kai Jones yna o'r dyrniad gan Danby unwaith eto. Mi o'na drosedd. Trosedd ar Danby yn ôl Mr Morgan. Ond unwaith eto, oedd Danby ddim yn argyhoeddi. Rwan Hughes ar gic gornel. Hughes, Farquharson! Mae yna unwaith eto I Barton. A mi oedd Farquharson yn unwaith eto hefyd. Bacari ar y droed chwith. I fwriad yn amlwg. Michael Bacari. Ond cyfle clir I Priestley Farquharson. Farquharson at Wild. Mae Callum Morris. Bacari, doedd o ddim yn cam sefyll, ond yna braw fan hyn I Ryan Williams. A ras I fewn i'r cwrt. Mae Morris, mae Wild yna hefyd. Wild yn rhoi Cei Connah yn ôl ar y blaen. Trydydd gol Mike Wild. Yn y gwpan y tymor hwn. Da ni wedi chwarae 62 o funudau. Caernarfon 1, Cei Connah 2. Bacari heibio I Ryan Williams. Ac yna Mike Wild. Wel, oedd y bêl y tu ôl iddo fo. Mi nath o'n dda. Dim gobaith o gwbl I Alex Ramsey yn y gol I Caernarfon. Andy, you like the Welsh Cup? Yes, we do. We're very proud to be the owners of it at this minute in time. And this is the 4th year now we've been in the semi-final of the Welsh Cup. The 2 times we had to meet TNS. We were knocked out and then we got through and we get to the final and we win it. So absolutely delighted. The game. It's a tough one. We put 6 past them the last time. You saw Chelsea have 6 put past them by City and go to the final when it's 0-0. It's always a different game. And I thought we were excellent. John's not had a save. I know I keep saying it, but John's not had a save to make apart from when he punched it. And then the lad heads it. We got 2 lads on the line ready to clear it off the line, and he pushes it into the net. And when it's just such an ugly goal to concede, because from that there's no shots, nothing to do for our keeper. That's testament to what we are as a team and the way we set up in our structure. Again,
never get credit for that. You know, 3.5 years now since we conceded from a corner kick. You know, do we get credit? No, people don't understand and see that side of the game. I'm absolutely delighted tonight because I knew how difficult this was going to be coming here tonight. They rested up players on Monday against TNS, which didn't sit with me too well because, you know, they were looking at this game. But you know, we've come here tonight and done a job, and I thought we were excellent throughout. We've underperformed, you know, as a team, and you know that's probably why I'm a little bit late, like out the dressing rooms. We've dissected it, and you know, one thing I'll give my group is, you know, we can have the open conversations and not necessarily dig people out, but you know, people need to be held accountable if shifts haven't been put in. You know, we've tried to stick with Connah's key for the whole game, but they have them little bits of quality, you know, that can hurt you, and tonight they have. And you know, we wish them all the best now in the next round. Di beth yn mynd i fod yn help pan ydych chi'n dod i Caernarfon, maen nhw'n gael lot o bobl ma'n cefnogi nhw, dim yn neud o'n hawdd iddyn ni, ac maen nhw'n tîm da, cofiwch maen nhw yn y 6 ucha, o pob di dweud bod ella so nhw ddim yn aros i fyny yn y gynraedd, ond maen nhw wedi prwfio pob yn wrong, a maen nhw'n mynd yn rili dda yn y lig. Dach chi drwodd i rownd gynderfynol am y 4ydd tymor yn olynol, dach chi licio'r gwpan yma? Yndan, gobeithio ni gallu gwneud y tymor dwytha, ni curo 6-1 tymor dwytha byn Bangor yn y semi-final, so gobeithio wbeth fel eto. Sut oedd i chi fel cofi yn dod yn ôl i fan hyn i chwarae yn erbyn Caernarfon? Mae'n neis dod yn ôl, dwi'n licio dod yn ôl yma. Hwn di, mae'n ail tro fi chwarae yma, actually, dechrau tymor. But mae'n neis pan ddech chi rhedeg yn ôl y pel, ddech chi olach hamro gyda pob, ond mae'n neis bod mae'n Cymraeg, dim yn Saesneg fatha'r gemau eraill i gyd. Ac o ran y rownd gynderfynol, dim bwys bw gewch chi? Na, it's a one-off game, on the night sort of thing, so nhw'n i cymeryd rhywun i ddigwyr.